مجارا سوریه لسر ئاستا نافخۆیی هەرێمی و ناودەوڵەتی درۆژەوێ دەیە. ئەمریکا و وڵاتên ئەوروپایê گرنگیê didinewê mijarê û hingavan davêjin ku têde rakirina sizayan û mafên pêkhateyan bi taybetî gelê Kurd cih digirin. Di vê çarçoveyê de jî rol û helwesta Fransa û Almanyayê berbiçavin. أوروبا جي يعني هلبت شرط ومرجين حمو آليان هنا أهجر أب شرط ومرج بيك نون جخوا أب سزا دي سكارن فقرن وناجي بخوا عن يزمان جبر أوروبا بخوا دخوازي هبونا كوي سياسي أبوري السوري هبي هن طيبات فرنسا وجبر الوي دافري بو هن برجوانديون هنا والور بمعنى دواري أبوري دا دواري سياسي دا جو كهربي يعني تكذب كيف بها بناخوا جبر ولوجي يعني أوروبا بخوا أو دوسها بنابران بوا برزقريق الجمهورية خوازي قالك حمولات أوروبية جو بنابرين سوري لور خوازن إيرو قالك أجوا فكرينن ويعني دوسها وانهارا وصلنا. ڕۆژا سێشەممێ 20 گولانە 2025 li Brukselê civîna wezîrên derveyên Yekîtiya Ewropayê biryar li ser wêyekê da ku sizayan ji ser Sûriyê rakin. Di heman demê de wezîrê derveyê Amerîkayê Marco Rubio behsa egera wêyekê kiriye ku desthilata veguhêz a Sûriyê di çend hefteyên bê de wê bikeve. پابندی به شرط و مرج یکیتیا اروپا جعلی و امریکا جعلی دستلداریا شامی و باندورا که ارینی هبیل سر روشا سوری بتفایی و یا حمو بیک هاتیان دنا وادجی گلی کرد و ایرو تم مافیوی نهاتی دیار کن راگهاندنا دستوری دیا حکومت الشرع جبولو جی بیکاینا و شرط و مرجان و بهیلی گو مافین حمو بكاتيان أولان وملتان ب تثبيت كرند دستور السوري وقال كرد وما في ب جسباندن وكم ملت دستور السوري دا برپرسا سیاستا درڤەیە یەکێتیە ئەوروپایê کایە کالاس ji Rûdawê re ragihand ku ew ji destpêka îsal ve ji bo rakirina sizayan li ser Sûriyê dixebitin hewl jî didin alîkariya welatiyên Sûriyê bikin. Wezîrê derveyê Almanya Johann Wattfull ji Rûdawê re got Yekîtiya Ewropayê dibêje ew li bendêne hikûmeta Sûriyê siyaseteke berfireh birêve bibe bi awayekî ku hemû pêkhateyên neteweyî olî têde beşdar bin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.